batangiye kwemeza yuko akari akaga gakomeye cyane isi yahuye nako mateka y'isi kandi katizigera karangira keretse gusa Israel yisubiyeho igaka kuba leta ikunda intambara kandi ishaka kurimbura ibihugu nka Iran iyo bigiye kuza kwishyurira ku buryo bukomeye. Ni imirwano yatangiye tariki 7 z'ukwezi kwa 10 ubwo Israel yaraswagaho na Hamas iturutse muri Gaza, maze Israel igatangira gusubiza Hamas Gaza yose hafi kwirimbura. Ibihugu byo muri Middle East n'Uburasirazuba bwo hagati byatangiye guhura n'ibibazo bikomeye. Iran yavuzwe kuba ari umwe mu baterankunga ba Hamas ndetse na Hezbollah, umutwe muri Lebanon wiyemeje gufasha Hamas muri iyi mirwano. Israel igomba kuva muri Gaza ku kibi cyose cyasabwa cyangwa se ku cyiza cyose cyasabwa. Mu gihe kandi Lebanon yatangiye kuraswa ku buryo bukomeye. Yemen yatangiye kwinjira muri iyi ntambara igizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza bakurikiranye abitwa Abahuti muri iki gihugu. Ni imirwano ikomeje gufata indi ntera. Abajenerali bakuru mu ngabo za Iran byatangajwe ko Israel yabishe. Umujinya n'uburakari bwafashe abaturage ba Iran ndetse na leta ya Iran baritegura gusubiza kuri ubwo bugambanyi n'icyo gitero gikomeye cyane cyahitanye abasirikari bakuru. Ni ku rubuga rw'imagano muri Lebanon, muri Palestina, muri Yemen. Byose ngiye kuza mbikora mbere muri aka kanya. Mbese Iran igiye kwitwara ite? Yatangaje iki ku rupfu rw'abasirikari bayo bakuru? Mbese Israel yo kuri cyataka Iran nyamara ngo kurwana na Hamas? Amerika ihagaze kuri ruhande. Mbese kumvikana na Israel muri iyi minsi ngo ikaze mu byose turira muri aka kanya. Mu mboni z'abasesenguzi batangiye kubona ibya politiki y'isi muri iyi minsi, bemeza ko isi yatangiye kwinjira mu gihe gikomeye kandi igihe cy'intambara zikomeye, aho ushobora kuzarangira Leta Zunze Ubumwe za Amerika itakiri super power, ahubwo habonetse ikindi gihugu gikomeye cyane ku isi gisimbura Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umugambanyi. Cyakora Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ngo ziri mu bwoba bukomeye, ariko kandi nazo zishaka kujya kwigaragaza nk'igisirikare gikomeye. Uruzi ko tubone yabo nayo bayihanuye, nabyo ndabikubwira. Reka duhere muri Iran. Iran yari imaze iminsi yaratanze umwitangiza kuri Israel. Mbere y'uko Israel itangiza ibitero ku butaka bwa Gaza, Iran yari yavuze yuko ibyo Israel igiye kwikorera ari umutingito i Tel Aviv. Icyo gihe Tel Aviv yavuze ko nayo yiteguye kuzasubiza Iran bwari ubwabo bukomeye cyane, bitewe n'uko Hamas ishyigikiwe cyane na Iran mu myaka myinshi, ndetse benshi bemezaga ko Hamas ari umutwe wa Iran. Kubera iki? Bose ni Abasilamu. Leta ya Iran ni Abasilamu ndetse na Palestine. Cyakora Palestine ntabwo yari ikomeye cyane ahubwo Hamas uyaruna umusaruro cyangwa se imbaraga zose ziturutse muri Iran n'abaterankunga b'imena, kimwe na Lebanon ariyo Hezbollah. Hezbollah ni umutwe wundi ukomeye cyane wateraga inkunga kandi ufatanije na Hamas, ndetse wahigiye yuko uzafasha bagenzi babo Hamas mu gihe Hamas iri kuraswaho. Hezbollah ikaba yarasatse Tel Aviv no bakabumvisha uburyohe bw'intambara. Ababera muri Lebanon nabo ngo bafite imbaraga bahabwa na Iran. Ubyumvishe neza, leta ya Israel umwanzi ifite ni Iran, bitewe n'uko aribo bafinansa cyangwa se batera inkunga iyo mitwe y'inyeshyamba, imitwe y'iterabwoba ishaka kurimbura Israel. Nyamara ngo bitandukanye n'ibiri kuvugwa, Israel na Palestine ntabwo ari imitwe y'inyeshyamba cyangwa se inzebe bapfa, ahubwo ni ukuba Israel ishaka kwigarurira Palestine yose. Palestine isenywe burundu maze habeho leta imwe gusa Israel. Mu gihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byangije kuvuga yuko akwiriye kubaho leta ebyiri na Palestine. Gusa niba batangiye kunyuranamo mu magambo, Israel itizwe ntabwo twabikozwa. Duhere kuri iyi ndege. Ni indege itajya pilote drone y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ngiyi hanze tariki 18 Mutarama 2024 ubwo yari igeze muri metero 70 mu majyaruguru y'umurwa mukuru wa Iraq, Baghdad. Iraq maze muri iyi ntambara ndetse navuga ko bangamira inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amakuru mu bayobozi b'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye ibintu amakuru bya France AFP, aho yagize ati abashinzwe umutekano muri Iraq babonye indege nawe yakomerekeje. Iperereza ku cyateye impanuka iracyakomeje. Umutwe twaje intwaro wo muri Iraq, Islamic Resistance, kwa 19 Mutarama batangaje ko warashe drone y'Abanyamerika yo mu bwoko bwa MK9 Reaper, ariko ntibiremezwa niba ariko ko byagenze. Umutwe nk'uko ikinyamakuru RT cy'Abarusiya cyabitangaje wagize uti Rwanda Islam ejo bagabye igitero kuri drone MK9 y'Abanyamerika. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka kugaba igitero kuri drone yo muri Baghdad mu ntangiriro za Mutarama 2024 cyishe umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa Harakati Hezbollah al-Nujaba Mushtaq Jawadi Kazim al-Jawari. Drone yakozwe n'ikujya General Atomics itangira koherezwa mu kirere mu mwaka 2001. Ikinyamakuru Forbes 2020 cyatangaje ko iyi ndege ifite agaciro k'amadolari agera kuri miliyoni 32.
none kuba yahanawe na Hezbollah ni ikindi gitero gikomeye. Niba byumvishe neza, haba muri Iraq, Iran, Lebanon, Turukiya n'ibindi bihugu byose bya Islam muri kariya gace k'uburasirazuba bwo hagati basa n'abari mu ntambara iteruye hagati y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi na Israeli, cyane cyane bashaka kuvanaho umutwe wa Hezbollah, Hamas n'indi mitwe yose igenda ku mahame ya Islam, bitewe n'uko bazi neza ko iyi mitwe izajya kwihorera kuri Israeli ndetse n'abanyaburayi kimwe n'abanyamerika nk'Ubwongereza n'Ubufaransa. Ariyo mpamvu bakora ibitero bikomeye muri ibi bihugu nka Yemen, n'abahuti bakabateraho kimwe na Hezbollah muri ibyo bihugu nka Lebanon kimwe na Iraq. Bashaka mu kwihimura ku buryo bukomeye, abasilamu bakabacisha bugufi, batangiye gutera imbere cyane ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Ibyo biteye impungenge uburengerazuba bw'isi. N'ubundi Islam nisanzwe yumvikana ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Israel irimo gukora nk'umukozi w'ibyo bihugu ngo bihanize Israel, bihanize Hamas ndetse n'abasilamu muri rusange. Iby'imirwano byakomeje kuvugwaho ndetse hakomeza kuvuga ko bigomba gusubirwamo cyangwa se bikaba bihagaze. Abaturage bari gupfa ni benshi, nyamara kuba byageze kuri Iran ngo bitega ibikomeye. Abasirikari 4 bakuru mu ngabo za Iran biciwe mu murwa mukuru wa Syria mu gitero bivugwa ko cyagabwe na Israel. Uretse abasirikari bakuru 4 bishwe, hari n'abandi banya-Syria bapfuye. Israel ntacyo yigeze ibivugaho nk'uko ikinyamakuru BBC cyabitangaje. Hashize imyaka myinshi igabije ibitero ku birindiro by'abarwanyi bakorana bya hafi na Iran kimwe na Syria. Ibyo bitero byariyongereye uhereye igihe intambara ya Israel na Hamas muri Gaza yatangiriye mu Kwakira mu mwaka ushize. Abayobozi bakuru mu gisirikare, abanyapolitiki n'abashinzwe iby'ubukungu muri Iran binjiye muri Syria kuva hadutse intambara ya 2011 mu gushyigikira ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad mu guhangana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Igitero cyo kuwa gatandatu cyabereye mu nkengero za Mazar mu burengerazuba bw'amajyepfo ya Damas, agace gaherereyemo ikibuga cy'indege cya gisirikare n'icyicaro cya Loni, ambasade ndetse n'ibindi. Ibitangazamakuru byo muri Iran byatangaje ko iki gitero cyahitanye umuyobozi ushinzwe ubutasi muri Syria, umwungirije ndetse n'abarinzi 2 nk'uko inkuru ya AFP ibivuga. Mu kwezi gushize igitero cyo mu kirere cyaketswe ko ari icya Israel mu nkengero za Damas cyahitanye umuyobozi mu rwego rwo hejuru mu kigo cya Syria gishinzwe ubutasi. Bivuze ko ibitero byose bigabwa na Israel haba muri Syria, muri Iraq, Lebanon, Iran byose bigira uruhare rwose, bikomeza gutuma umuryango ukomeza kuzamuka hagati y'ibihugu zombi, ndetse kandi bituma Syria nayo yisanga muri iyi ntambara kimwe na Iran. Ibihugu byose bigenda ku matwara ya Islam bishobora guhuriza hamwe imbaraga maze bikihimura ku Bayahudi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byavuze ko zishyigikiye cyane igihugu cya Israel muri iyi ntambara. Yo muri Middle East, Burasirazuba bwo hagati, yakomeje kugenda ifata indi ntera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigasaba Israel kuba yakemera guca bugufi. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatewe utwatsi ubusabwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bw'uko Israel yakwemera Palestine ikazaba igihugu cyigenga ubwo intambara ibera mu ntara ya Gaza izaba irangiye. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu mujyi wa Tel Aviv ku 18 Mutarama 2024, Benjamin Netanyahu yatangaje ko Israel izakomeza kugenzura agace kari mu burengerazuba bw'uruzi rwa Jordani n'ibiri ku ruhande rwa Palestine. Yagize ati, ukuri mubwira n'ukuri mwabwira inshuti zacu z'Abanyamerika, kandi nanahagaritse ukugerageza kuduha ibitekerezo gishobora guhungabanya umutekano wa Israel. Nk'uko BBC ivuga, Netanyahu yamenyesha abanyamakuru ko Israel izakomeza intambara muri Gaza kugeza ubwo izaba yasenye umutwe wa Hamas ibohoze imbohe z'Abanya-Israel. Yafashe gusa ngo bizatwara amezi menshi. Umuvugizi w'akanama ka USA gashinzwe umutekano John Kirby yatangaje ko kuba Netanyahu atumira ubusabe bw'igihugu cyabo bisanzwe kukunga abantu batumva ibintu kimwe. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo urumva umutekano waboneka ngaruko Israel yemeye Palestine nka leta yigenga. Ibyo Israel idashaka ngo bazakubita abatsinsure Hamas n'abashyigikira bose Palestine kuba yaba igihugu cyigenga. Bizaba intambara y'imbaraga kandi bizarangira Hamas irangiye ndetse Gaza ifatwe na Israel maze bayigenzure. Muri make ngo byumvikana amagambo ya Benjamin Netanyahu ni intambara yo kwifatira ubutaka bwa Palestina bakagivuga Israel ku mbaraga. Ni ubusambo bw'ubutaka, ni ubusambo bwo kwigarurira igihugu, ni ubusambo bwo gufata ubutegetsi. Ubundi mu mikino Israel itagombaga gukina gukinisha Iran, bitewe n'uko Iran isanzwe iri mu kababaro gakomeye cyane batewe n'inshuti ya Israel ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe bicaga Soleimani, generali wa Iran, bamwiciye
mu gitero cy'ubwiyahuzi cyangwa se igitero bagabye gikomeye cyane bakoresheje imbunda idafite uyirashisha ahubwo ya automatique, bakoresheje komande maze ikamurasa. Nyuma yaho bakaza kurasa n'undi mujenerali mu ngabo za Iran, none na Israel nayo ikomeje kurasa abasirikare ba Iran. Ubwibyo mu Iran cyo gutangira kuri ibisasu byabo bikomeye yihaniza cyane Israel kamanza bayirimbura, maze bo nabo bakazasubiza basubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicyo kuri ibi gihe bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuti z'abatangiza ibitero byeruye kuri Iran ku buryo ngo Iran yashobora kwisanga yasenyutse burundu. Ariko kandi ibihugu nka Syria, Turukiya, Jordani, ibihugu mu Iraq nibyo bihita bitangiza intambara yeruye. Ubundi kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabaho zakomeje kugenda zikurikirana ibibera mu burasirazuba bwo hagati, zakomeje kugenda zikurikirana ibiberayo kugeza ubwo bagiye bafunga bakica bamwe bari bakomeye muri ibyo bihugu. Nk'uko Saddam Hussein muri Iraq yaranyonzwe n'uko witwa Osama bin Laden wari muri ibyo bice, we yanatangiza ibitero byeruye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarabonye kuri Amerika ifite agasumba ndetse n'agasuzuguro, maze yemeza gushyira hasi inyubako za Trade Center. Byabaje cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika itangiza ibitero bikomeye cyane byo kuzahitana Osama bin Laden. Byanarangiye Osama bin Laden bamwishe. Undi Musilamu wazamutse akomeye cyane kuri bafite ubwoba ko ashobora kuzatuma ibihugu byongera kuzamuka ndetse n'ibindi byo muri Afurika ni Bwana Muammar Gaddafi. Niwe wamaze kugira imbaraga zikomeye, bashatse uburyo bamwikiza kugira ngo bate guhangana n'Abasilamu basanzwe batumvikana mu butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iyi nshuro bagomba kwihangiza rero Iran nigezweho, nubwo n'ibyo bihugu nabyo bitagiye kure nicyo mufatanye bwa Iran. Nishobora kuzatungurana cyane ko mu bihugu nka Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nabyo byisanga muri iyi ntambara. Gusa bagiye kuba itangiro ry'intambara gatatu y'isi mu buryo bweruye kurenza n'ubusa na Ukraine bakoze guhamate.